Di rojên cejnê da rêjekazûra geştyaran seredana havîngehên devera Amêdiyê kirîne. Ji ber çendîn cihên geştyarî û serençrakêş lê hene. Geştyar û hawlatî bi dîmenên havîngehên Amêdiyê dilxûşin û dixwazin zêdetir xizmet bi van cihan bêhne kirin. Xwedê em çûne gelek cihê geştguzariyê devera Amêdiyê. Êkî şwana Sîlavê, rastî cihekê gelek xweş e serençrakêş e. Em hez kirin yanî xizmetguzarî pitir hebin. Rêveberiya geştûguzara Duhokê jî dibêjît, ji layê aborî ve jî mifa digehîte cihên geştyarî. يعني اكيد اكشوان بلانن ما يكون ايرو كسردانا قضا اميدي بكين دان نزيكترين وان گشتيارا ببينين اگر اريشا هبين هندك تبيني هبين سرفان جهن گريداي گشتياري و بورا بين چارا سركرين ام بخو ما فيش ملاحظات توان تبيني توان ورگرين ام توقعت كان يعني رجا گشتيارا چار روجين عيدي هتا دومايكي عيدي وفتر چند روجا كدي بترصد هزار كسا كي داخل بارزگاه دو كبد طبعا روجا 25 26 27 نزيكي 3000 كسا كي داخلي بارزگاه دو كبو طبعا اكيد افشكار تكرنكا ايجابيه ديال ابوري بارزگاه دو كي كاتب تايبتي قضا اميدي پرانیا گشتیارên dihêne vê deverê ji başûr û naverasta Iraqê ne. Di rojanên cejna Qurbanê da rêjekazûra geştyaran hatîne parêzgeha Duhokê. Ji wan geştyaran zûrtirîn rêje hatîne havîngehên sînorê qeza Amêdiyê. Dildar Arif, Kursat News, Amêdiyê.